Nshuti bakunzi bacu ba Retropa Academy aho muherereye hose, tubanje kugira gute, tubanje kubasuhuza, nizere ko mumeze neza. Rero mwakunze iyi gahunda yacu ijyanye no kubahereza quiz ndetse tukagira gute, tukagira n'ibihembo tubahereza. Ni muri urwo rwego rero tuyikomeje kuko duhari ku bwanyu kandi dukora ibyo mwifuza. Gusa hari abantu bagize impungenge baravuga bati rero twebwe fizike wenda twayigaga tutayumva cyangwa ibintu nk'ibyo bya chemistry biratugora cyangwa wenda duhaye quiz tutibonamo, niyo mpamvu twavuze reka dukore noneho quiz buri wese ukurikirana Electropa Academy yibonamo. Ni ukuvuga ngo niba ukurikirana ibikorwa byacu, iyi quiz uri buyitsinde rwose. Noneho rero turabwirwa n'iki niba ukurikirana Electropa Academy? Icya mbere ni uko mu gukora uri bwohereze n'ubundi kuri ya email yacu ya retropacademy@gmail.com, none unoherezeho screenshot igaragaza koko ukurikirana ibikorwa byacu. Ni ukuvuga ngo niba ukoze wenda nka subscribe, ni ukugira gute, urakora screenshot uyitwoherereze. Niba wenda warakoze subscribe kera, uri bugire gute, uri komante nka video runaka utwohereza iyo commentaire. Reka rero nere kubatindira, ni ibibazo byoroshye umukunzi wacu wese yagakwiye kugira gute, yagakwiye gusubiza, ubundi ubunani ukagira gute bukamugeraho. Bega ikibazo cya mbere cyoroshye we, ikibazo cya mbere kiravuga ngo vuga imwe muri content wasanga kuri Electropower Academy YouTube channel. Hari content nyinshi dukoraho, vuga imwe muri content wasanga kuri Electropower Academy YouTube channel. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo YouTube channel Electropower Academy imaze kugira views zingahe? Ni ukuvuga ngo ufashe amavideo yose ari kuri YouTube channel Electropower Academy, ese iyi YouTube channel imaze kugira views zingahe? Iki nacyo rwose ni ikibazo cyoroshye. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo Electropower Academy YouTube channel yashinzwe ryari? Ntabwo mbaje igihe wowe wayimenyeye, oya, Electropower Academy YouTube channel yashinzwe ryari? Ikibazo cya kane kiravuga ngo ni iyihe video ya mbere yagiye kuri YouTube channel Electropower Academy? Ni iyihe video ya mbere yagiye kuri YouTube channel ya Electropower Academy? Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo Electropower Academy imaze gusohora video zingahe? Ese kuri iyi channel hamaze kujyaho video zingahe? Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo umwarimu wakosoye past paper y'imibare ya primary yitwa nde? Umwarimu wakosoye past paper y'imibare ya primary yitwa nde? Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo umwarimu wakosoye past paper ya chemistry yitwa nde? Ikibazo cya munani kirabaza ngo vuga nibura izina ry'umwarimu wakosoye kimwe mu bizamini bya TVET. Vuga nibura izina ry'umwarimu wakosoye kimwe mu bizamini bya TVET. Hano hamaze kujyaho ibizamini past paper za TVET nyinshi zakosowe n'abarimu batandukanye. Vuga nibura izina ry'umwarimu wakosoye kimwe mu bizamini bya TVET. Ikibazo cya cyenda kirabaza ngo video ikunzwe cyane kuri Electropower Academy ni iyihe? Hano hamaze kujyaho amavideo menshi atandukanye. Ese mu mavideo yose amaze kujyaho ni iyihe video ikunzwe cyane kuri iyi channel yacu? Ikibazo cya 10 gifite sous-question A ivuga ngo wamenye Electropower Academy gute? Ese Electropower Academy wayimenye gute? Ni wowe buryo wamenye Electropower Academy? None sous-question B ikavuga ngo ni iyihe content yindi wumva twagushyiriraho hano kuri Electropower Academy ukaba urishimye kurushaho? Ikibazo cya nyuma cya 11 kimeze gute? Kiravuga uhuye n'umuntu bwa mbere, nyuma yo kumenya ibyiza bya channel ya Electropower Academy ugiye kumusobanurira icyo Electropower Academy icyo ari cyo. Vuga
mu nteruro zitarenze ebyiri igisobanuro cya Retropa Academy. Tubifurije rero amahirwe masa, murumva ko ari ibibazo byoroshye ku buryo umuntu wagiye udukurikirana bitamunanira. Ubwo rero mwinjoyinge mukora ibi bibazo kandi nizeye yuko muri bubitsinde muri benshi. Noheri na Bunani bikagira gute bikagera ku bakunzi bacu ba Retropa Academy, ukabona ko kudushyigikira utagize gute utigeze wibeshya. Ni ugukora rero mukohereza kuri ya email yacu twashyizeho kuri video, ikindi kandi mukagira gute mugakora kugeza ryari, kugeza saa moya z'umugoroba. Umuntu usabumitinga nyuma ya saa moya ntabwo tugire gute, ntabwo turi bubyakire. Tubifurije rero gukomeza kugubwa neza hamwe na Retropa Academy yanyu.